Abakunzi ba channel yacu nongeye kubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro kigufi cyo kuri uyu munsi ni tariki ya 5 z'ukwezi kwa munani mwaka wa 2022. Ni Jean Paul muri kumwe kuri mugoroba nkuko bisanzwe. Ndagira ngo mpere ikiganiro cyacu kigufi ku makuru niba ari raporo, tangazo ndetse na raporo byose byasohotse bivuga cyangwa se bigaragaza ko leta y'u Rwanda iriho ifasha M23. Iyi ntabwo ari inkuru kuri benshi mutekereza ko ari inkuru idasanzwe kubera ko byinshi byo bavuze muri raporo musanzwe mubizi. Ariko mu bindi ndibuze kugarukaho n'umusirikare wa Congo warashwe ku butaka bwa Congo akaza gukurubanwa n'abasirikare b'u Rwanda bamujyana kuri Congo mu rwego rw'ubushotoranyi kuko bari barashaka igishoboka cyose kugira ngo hatangire igisa na military confrontation, ariko noneho z'ibihugu bitari byo kwitwaza proxy army cyangwa se imitwe bihisha inyuma. Ariko Congo uyu munsi yakoze itangazo ryamagana ibikorwa nka biriya, banashimangira ko leta y'u Rwanda ikomeje kuvogera ubusugire bw'igihugu cyabo. Ariko ikibazo cy'umusirikare ntabwo bigeze bagitindaho ku buryo dutegereje itangazo igihe icyo ari cyo cyose. Ndagaruka kandi ku ruzinduko rwa Anthony Blinken, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, uri gukora uruzinduko mu bice bitandukanye bya Aziya, ndetse akaba azajya mu Rwanda. Azahera muri South Africa tariki 7 z'ukwezi kwa munane, akomereze muri Congo Kinshasa, hanyuma ahite ajya mu Rwanda, ari naho azasoreza urugendo rwe muri Afrika. Kansubira inyuma kuri iriya raporo ya ONU, nta byinshi ndibuze kuyivugaho kuko byose birisobanuye. Raporo ya ONU iravuga ko yemeza nta gushidikanya ko leta y'u Rwanda cyangwa se RDF, ingabo z'u Rwanda, zifasha M23 mu bitero imaze iminsi ikorera kuri butaka bwa Congo. Iyi raporo ikavuga ko bafite amafoto, bafite ibimenyetso simusiga yuko RDF hari naho yagiye igaragara yivanze n'ingabo za M23. Of course leta y'u Rwanda yabihakanye, yavuze ko itari bunagire n'ikibivugaho kubera ko ari raporo yibanze, kuko ni raporo babanza gutanga raporo y'agateganyo bakazatanga n'indi raporo hanyuma, kubera ko bimwe muri byo bagira ngo bumve icyo leta nako ntabwo ari ngo bagira ngo niko procedure zimeze. Baha leta y'u Rwanda ibyo bayivugaho, bagaha abayivugwamo bose bakaba contacted cyangwa se consulté, noneho barangiza bakareba nabo ibindi byemezo cyangwa se ibimenyetso bafite binyomoza ibyo baba bafite niba bihari. Hanyuma nyuma y'icyo gihe raporo igakusanywa ikajya ahagaragara. Iyi raporo rero ya ONU iteganyijwe kujya hanze mu kwezi kwa 12. Biteganya ko nta kizaba cyahindutse, ahubwo bishobora kuba byaradogereye nyuma yaho, kuko nkuko iyi raporo yabivuze, ni raporo yasohotse. Reka nsubire inyuma gato. Iyi raporo bavuga ko yasohotse mu buryo bw'ibanga, mu yandi magambo yabaye leaked, ntabwo yasohotse mu buryo. Ariko murabizi aho mwakurikiye amaraporo ya UN experts bose bavuga ngo yabaye leaked to the media, yabaye yatanzwe mu buryo butateganyijwe, cyangwa se ikinyamakuru cyayiboneyeho kopi ariko ntibavuge uburyo cyayibonye. Ariko ni nk'aho ari procedure babishyira hanze, ariko kenshi biba byaturutse kubera ko ba consulse bagiye gushaka leta cyangwa se Paris cyangwa se abavugwa muri iyo raporo. Iyi rero ikaba yabaye leaked muri Reuters, ikinyamakuru cy'Ubwongereza gikomeye, kikaba aricyo cyayiboneye kopi mbere y'ibindi binyamakuru byose. Kikaza kuvuga yuko muri iyi raporo harimo ibimenyetso simusiga, harimo za pictures cyangwa se amafoto, harimo ibindi bimenyetso biri tangible, ibifatika. Nsubiye inyuma, muribuka ko leta ya Congo yafasha abasirikare
bagiye ibirometero bigera kuri 20 n'ibindi batari 40 ahubwo bavuye ku mupaka w'u Rwanda na Congo. Abo basirikare bajyanywe Kinshasa barabazwa bavuga ko bari baje muri operation kugira ngo basubizwe mu Rwanda, bahoherejwe muri Angola. Leta ya Angola niyo yabajyanye mu Rwanda. Ibi byose byari uburyo Congo yagiraga ngo ibimenyetso byandikwe ahantu, kandi nta nubwo banagiye n'abantu ba ONU bari barabavugishije. Definitely MONUSCO yarabavugishije. Statements bakoze zose ziranditse, kandi ntabwo babaye tortured, ntabwo bakorewe yicwa rubozo, kuko ntabwo ari u Rwanda. Ibyo bavuze byose mbabarire babivugaga bivuye kubera ko babyemera, kubera ko babikoze, kubera ko bafatiwe mu cyuho. Baza kujya guhererekanwa mu rwego rwo kugira ngo baberekane ko bashyigikiye amahoro, ndetse na leta y'u Rwanda yaje gushimuta n'umuntu w'umukongomani wabaga hariya muri Gisenyi, wari watuye, wari uhafite inzu ariko akora kuri Goma. Baramushimuta bamugira nawe ingurane. Nubwo leta y'u Rwanda yavuze ko nta kintu bivugeho, kandi birumvikana nawe niba bakubwira bati amafoto turayafite, murabizi ko hariya kiriya kirere kivogerwa na UN niyo ikigenzura, amahelikoptere ya ONU ari nayo yarashwe. Buriya bazanagaragaza ko na ya helikoptere ya ONU ishobora ko yarashwe na leta y'u Rwanda na RDF niha patrollinga. Noneho bafite na za kamera z'ubwoko bwose, bavuga ko bafite amafoto agaragaza ingabo z'u Rwanda zivanze zose nabo bita M23. Ibi rero bikaba ari mu kwa 12 nibwo bizasohoka, ariko n'uyu munsi urumva ko raporo yamaze kujya hagaragara, nubwo bavuga ko ari ibanga. Ibi bikaba bishobora kuzana ikibazo gikomeye cyane ku nkunga leta y'u Rwanda ivana mu mahanga, ndetse amakuru mfite ariko nafitiye gihamya, nta verifie yewe bwite, nuko European Union nayo irimo considera kuzafatira inkunga z'u Rwanda, ngo keretse inkunga ishingiye ku makuru education gusa, ku burezi, ko ari ishobora kuba yenda bazarekurira yonyine. Ibi bibaye Amerika nayo ivuga ko hari igihe idashobora kurekura amafaranga y'imfashanyo, cyane cyane ya gisirikare, kubera iyi myitwarire yo kuba bavogera ubusugire bw'igihugu cy'abandi. VOA yakoze inshamake y'iyi nkuru, mu kanya ndaza kuyibumvisha, ariko mbere yuko njya kuri iyi VOA ndagira ngo ngaruke ku gatoya cyane kuri Hogestens, mubabarire izina rye nshobora kuba ntaryibuka, ntashobora kurivuga neza, ariko n'umwanditsi umumotsi wa Kigali ndumva ari umunyamerika cyangwa umwongereza, wari wavugaga ko ngo Blinken yitonde kuri uriya mugabane, ngo agomba kuza agendeye ku magi, ngo niba adashaka kuzasubira muri Amerika, ngo ipantaro ye itari nk'ibipfumure, itari idatoboye, itazagenda atazasubira ngo ipantaro itobotse, ngo azagenda ku magi. Ati u Rwanda ruri muri gahunda yo kurwanya aba extremiste, aba islamiste. Ifite bavuga ati ndetse bari mu bihugu byo mu karere birwanya influence iri mu genda ikomera cyane y'Abarusiya muri karere. Biriya byasohotse, ni leta y'u Rwanda isa niyabivuze ko niba abamotsi b'abazungu baza kuguha kwandika baba bari mu gihugu cyangwa se bari no hanze, ariko bahembwa amafaranga kugira bandike article nk'ingiyi. Bavuga ko ndetse abantu bavuga ko Rusesabagina ngo yahemukiye cyangwa se ngo bazize ibitero bya FLN, bamwe basabye ko bahura nawe. Ntimutangare bagiye gufata nk'abantu bafite ibyapa bamwamagana hanze, bavuga ko Rusesabagina bashaka gusigara mu gihugu. Mu Rwanda ariko ntibabikora, ko barabizi ko nta wundi muntu wigaragambye. Ariko ubu
sinshobora kuvuga ko batabikora kuko rimwe na rimwe wibaza ko reality yo batayisobanukiwe batayizi. Iyi audio rero ni summary cyangwa se ni inshamake y'iyi raporo ya ONU. Nta kindi kintu kirimo kitari bimaze kuvuga, ariko kuko byavuzwe na VOA binavuga ko ibyo bimenyetso byose igihanga ni kuvuga ngo RDF n'u Rwanda babafatanye igihanga. Reka tubumve. U Rwanda ruravuga ko ntacyo rwavuga kuri raporo itarasohoka. Tim Harris ishimwe. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha inkuru bivuga ko aya makuru bayakuye mu cyegeranyo cy'ibanga babonyeje kuwa kane. U Rwanda rwakomeje guhakana ibirego leta ya Congo irurega ko rufasha cyangwa rutera inkunga inyeshyamba za M23. Ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 nazo zihakana zivuye inyuma ko nta nkunga zibona ivuye mu Rwanda. Impuguke z'umuryango w'abibumbye ariko zo zivuga ko zabonye ibimenyetso bidashidikanywaho by'uko ari ibikorwa by'igisirikare cy'u Rwanda bikorwa mu gace ka Rucuru kuva mu kwezi kwa 9 k'umwaka wa 2021 kugeza mu kwezi kwa 7 k'umwaka wa 2022. Izi mpuguke zemeza ko igisirikare cy'u Rwanda zifatanije na M23 zagabye ibitero ku birindiro by'ingabo za Congo. Muri iyi raporo itarajya hanze ku mugaragaro, izi mpuguke za ONU zikomeza zivuga ko uretse ubwo bufatanye hari n'intwaro, amasasu n'impuzangano za gisirikare zahaye umutwe wa M23. Impuguke za ONU zavuze ko mu bimenyetso zifite harimo amafoto y'ingabo z'u Rwanda ziri mu birindiro by'inyeshyamba za M23 na video zafatiwe mu kirere zerekana ingabo z'u Rwanda na M23 ziri hafi y'umupaka w'u Rwanda. Ku mugoroba wo kuri wa kane, u Rwanda rwasohoye itangazo ruvuga ko rudashobora kugira icyo ruvuga kuri raporo itarasohoka kandi idafite ibyishingiyeho. Iri tangazo ryasohowe n'umuvugizi wa leta Yolande Makuru rikomeza rivuga ko raporo yeretswe izi mpuguke yeretswe abagize akanama k'umutekano ka ONU mu kwezi kwa gatandatu itari irimo ibirego by'ibinyoma nk'ibiri muri iyi irimo gukwirakwizwa itarasohoka. U Rwanda rwumvikanisha ahubwo ko hari indi raporo igomba gusohoka mu kwezi kwa 12 rugashimangira ko iyasohotse ejo kuwa kane ari nk'uburyo bwo kuyobya amarari ku bibazo bya nyabyo bihari. Muri iri tangazo u Rwanda rukomeza ruvuga ko umutekano muri kariya karere utazigera ubonerwa umuti kugeza igihe ikibazo cy'inyeshyamba za FDLR zikorana bya hafi n'igisirikare cya Congo gifashwe nk'ikibazo gikomeye kandi kigomba kuvugwaho. U Rwanda kandi rwumvikanisha ko mu cyegeranyo cy'impuguke za ONU harimo ibyavuye muri ankete zakozwe mu kwezi kwa gatandatu zerekanye ko ari ibitero n'ibisasu byavuye muri Congo bikagwa ku butaka bw'u Rwanda mu bihe bitandukanye bikica abantu ndetse bigasenya n'amazu. Ku bw'ibyo rero u Rwanda rwumvikanisha ko rwigenga kandi rufite uburenganzira busesuye bwo kurinda ubusugire bw'igihugu hatabaye gutegereza ko ibintu biba bibi cyane. Muri iri tangazo kandi u Rwanda ruvuga ko rudakwiye kubazwa ibibazo M23 ifitanye na leta ya Congo, aho ruvuga ahubwo ko rucumbikiye impunzi z'abanyekongo zibarirwa mu bihumbi kuva mu myaka 25 irenga. Muri iri tangazo u Rwanda rurangiza rwumvikanisha ko icyo ruharanira ari uko haboneka amahoro n'umutekano mu bihugu byose byo mu karere. Ku rundi ruhande, umuvugizi wa leta ya Congo Patrick Muyaya yanditse kuri Twitter ko buri gihe ukuri kuzahora kunesha, ndetse avuga ko yishimiye imirimo y'impuguke za ONU. Muyaya yagize ati kandi turizera ko mu minsi ya vuba hazafatwa imyanzuro izarangiza ibibazo hakaboneka amahoro arambye. Imirwano ishyamiranyije inyeshyamba za M23 na leta ya Congo yatumye havuka umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Congo. Ibi byatumye mu minsi ishize haduka imyigaragambyo y'abaturage bo muri Congo bakoze bamagana ingabo za ONU zishinzwe amahoro bazishinja ko ntacyo zamaze igihe cyose zimaze mu gihugu. Urakoze. Reka nongeye mbahe ikaze rero. Nyuma y'iyi audio ni byinshi namaze kubivugaho. Leta y'u Rwanda yabihakanye, leta ya Congo yo yavuze iti twishimiye akazi yakoze raporo nako ba expert ba ONU. Hari ikinyamakuru nasomye mu Rwanda kivuga kiti kivuga kiti ibyo leta iriya ba expert bakoze ngo bijyanye nuko ONU bariho bayishwishuiza bayirukana muri Congo, baravuga batereka dutange ho u Rwanda gitambo kugira ngo MONUSCO igume muri Congo. Ngibyo nibyo bisobanura kuri iyo raporo. Abanditse bavuga ko ari ukugira ngo u Rwanda rubi gitambo kugira ngo MONUSCO batayirukana kabuno mpamaguru. Reka rero
ngaruke gato ku musirikari warasiwe muri Congo na RDF. Bari rega ntabwo ibi ari igitangaza no kwirirwa bavuga ngo ese yarari ku butaka bwa hehe, ngo yari ku butaka bw'u Rwanda, yari ku butaka bwa ngo yaje ku butaka bw'u Rwanda. Ntabwo bakeneye ko ajya ku butaka bw'u Rwanda. Abasirikare ba RDF bari muri Congo, ni ukumurasiraho bari bakamutwara, barahari. Uretse ko Patrick Muyaya mu izina rya guverinoma yavuze ati ibibazo bizakemuka once for all, burundu bigiye gukemuka. Ariko ubundi bikwiriye gukemuka kuko byo kuvuga ngo yaje ngo yambutse. None se ugira ngo abasirikare b'u Rwanda kujya barasa umusirikare wa Congo bikenewe yuko aza mu Rwanda kandi nawe ubwo boperatingira muri Congo ariho bari igihe cyose? Noneho bagiye no kumudefaming bashaka kuvuga nyine guharabika, baravuga bati yarariho yirukanka ku bana baragiye intama kugira ngo azibambure. None se reka mbabaze, abana baragiye intama ngo nako kugira ngo azibambure ko yapfuye, iyo statement bandika mu buryo buri conclusive bakavuga ko aricyo yazize. Yababwiye gute yuko yaragiye kubambura intama? Abo bana birukankaga bo babwiwe n'iki ko arizo yashakaga? Kandi umuntu wakabaye yaduhaye amakuru yandi cyangwa se avuguruza bavuze ntuwapfuye, mutangamye dufite yapfuye. Ariko ibinyamakuru bikandika biti yaraje kwambura abantu intama, atirukanka ku bana agira ngo abambure intama. Ntabwo bavuga ko ashaka kubica, ngo yashaka izo ntama ngo azibambure. Niko bavuga buri gihe. Ntabwo ibyo bindi batekereza bati se abantu bakwibaza iki, baravuga bati ibyo tuvuze barabifata nk'uko tubivuze, babishyiraho sinyatire. Iyi myitwarire cyakora irakomeza kuzamura ubushyamirane hagati y'ibihugu byombi, kandi amaherezo ntabwo azaba meza. Bakunzi ba channel yacu rero, reka nongere mbashimire kwa twabanye, nambakangurire abumvise iki kiganiro mukande subscribe. Ntubanze gutegereza ejo, iyandikishe kugira ngo amakuru azajye akugeraho buri munsi utabanje kuza kuyashaka. Uzajya uhitamo ibyo ureba, ibyo utareba, ariko nibura hatazagira ibigucika kandi wari ufite amahirwe yo kubyumva mbere y'abandi. Mugire ibihe byiza rero aho muri hose, na weekend nziza. Mutanange Jean Paul, naho gutaha. Oh mana yanjye, ni wowe wantumye, ni wowe wantoye. Urubanza rwanjye ndarugushinze, niba hari ijambo navuze ndihimbye ntarihawe, nsabiye ururimi rwanjye kugobwa, sinzongere guhanura. Mpindutse iciro ry'umugane wowe uricecekeye, kandi ubwo bwoko oh mana yanjye wari ubuzi kundusha. Mbaye nka Eliya hari mu buhungiro, nibo yahungaga ni wowe yabwiraga ati urubanza rwanjye